jurep neng isam kimdan create license te halor kata tingila issue issue kos tingila ipor ki news ni bakin comply ke notice issue kos notice jungi tingin saya pe jadi news ni beda kila umno radian kata further action will be taken according to the regulation. Hadin ke jinglet jurep batalasi trading license na kaliang ke Khasi Hills Autonomous District Council mentakas ngi khatsan terik nailur ajar arpulai nadu khana para hadu barnihat ha ke balalam khmat da UCM ke KHADC uba penyet sing CM Henry kendit kensan ha ke janmit jong kani ke ju kasngi na kaliang ke KHADC ha ke balalam khmat da uba Albert Lanong haringkat kinong elam ke KSU bat HNYF kilalit ban jurep batalasi trading license sendan ya ke company Yana Products Private Limited kabadan hamau smash pomer. Hakane ke jinglet jurep na kaliang ke KHADC kila kendo ya operasan tade ubaderu ufil executive jong kane ke company ha ke ban na kaliang ke council kila syemru ba kane ke company kalayat mendala kumba saus nem AA Henry claim ke weru ke kot ke ba aibor ya ka banbu ya kane ke jaka trekam jong kane ke company na kaliang ke council kala aipor tang shitayo ban penbiang ya ki kot don kam lada kane ke company kamla ban penbiang ke council kan nom ailat ban pli ya kane ke jaka trekam jongki haba keren syakilat pathai khubor na kaliang ke HNYF lingbau samla Barnabas Mani ulaong bakaseng kanyai buddin bat tre rengkat bat ke district council ban pintikna bagi mender kidon yaki kot kisla ki badon kam bat kimde ban lemon hari khasi. The regulation simple as that. Actually we could, one thing we could close, we can shut down now also. But the thing is this, people once you shut down they go to court. Once you go to court what will say? Because of natural justice, you have to give notice first. That's the system. And then that time the court will order issue the license. Illegal product also here. Suppose you can stop drugs, you can stop explosive guns and whatnot. They should mention what kind of a product, right or wrong. Fully illegal. Sebenarnya ki UCM buat ki instrumen juga enforcement juga social. Dekat di dolang ki buat isu jadi asli di circle kata kenapa circle pak circle ni semuanya pun sekolah di air ka di dolang orang di kerjaan social pok di dalam job ni pak sistem pandang ta keting dorong karu ni pak torani lokal polisi tu kan jerak polisi ni kacing wan kalau pak kerjaan ya ke social bagi lap ada itu kan ni dukan pelajah belum dari sini di bem semula pertama ya itu buat Islam dari license lap no how pun Islam juga sponsor sahabat buat ni sudah kenapa ni bisa malang kita ni happy pada kerjaan sponsor nomor kumpul perkenal relasi ban beni ba ka council kedon ka ban rekam halau put usap bagi ini kan elak ini beri bersebar bagi orang hai ni lai loi no sengai lembah di sing citra lain apa dong habide pat tax dan lagi revenue korban apa lo hasil korban apa lo hasil apa dong aborok kiliang nada kan konsil kan penitu ya begini kita khar bakadon maka pan penitu habide ban kuno banyak nanti ban kinsil ya kata korban laban lagi sudah laban lagi state ro iso punong gede kelimpi ke ba ni hapan kesalah namar nada ini kiwan kai be ai kiwan klem da sewi ki tax hagi di pomer per kun hasil tax laban si konsil pesai ke beri ni kan kompol telada inong ke babon pensap sebenarnya tang kita jadi men lah belum baru baru itu keluar tangi di men rate bani kongdo di bangkai babon sap kiri kiri di bawah sabar bani business be anya aku kejelang ini nomor ini kiba
itu kan kita council hi dalam deh adon kelis bakal hang council tadi bawa balik hang semalam nanti kau itang kau golong ba ni perskam kau kaseng nado kaki SU nado apa cuma golong ba masih baik mi ai bade siapa ke balai ba hanne ka pati siapa ki babon hi ki pelajai ki dekat di bamdei kasi taruh ki bamdei nang senong jelang rei ke bosong pat asam ki wan hi lai loi krem ki kot selagi babiang na ka silo silo ne krem ki jing start ko ki ka sel start di batman ban sil ya ka ka tak silo ne ka review ko ti apa kadu hi kelom ba kai chunaf karang ye kersan ye ka council na ye kersan ye ka sarkar bat seng hero kelom lada dan berbakla na ka blue sama council ro minum ailat na ye guden bat nang ba kar kom trikam kan long ka bokhoi kar kom trikam kan long ka chai bat kajing ailat ru ya ukasi mo la menong la ki khang kini lese kandor galat di ukasi ban yo ban kamai kiji ne ban pri kon la ne ban le ailang hnf ai nong kan di 14 di stef baket di buan senelang na sebadi ni dang ye ibu den lese yo tandot kum kini ki cai benriu ki ba mu bunwan khi be an la ne rung Rep angkat jelang tang nomor ba lare su mo so kaput lese kapsuk iki lese ngai abode yu putusam ko ka council ba sing ni kiseng di badan hampo ka jelang ka PSU CMF FHP APF imdai ban ailat ikum gine ba imdai ban bersai ro iki ngai ni dai ban rat ikum gine cek bereu kelajat ki ba lawan hi sok klaim kino ki hakali ke jemin kumbau CM lawan duduk dalam step ngilalap ngilalek na duduk lapo borni terten sini tu minta ke jemit pat lawan hang ni kebadi ke Yana Petro Products Limited tiang ni ngilap basikun terkijing duna ngilap dong apa ngilap clean up try biang ni em ke trade license jome uang ba ngidang apply yang kalian ki enforcement apa ke kadisi kelawan hang dia kelas kita lajung ki kemat kali i ba sibun kijing duna ada kita ki bagi kot kijing bom kenkor ya kata karukom kai patyang lam dong bar sela ka sedang ban lanut ban lek bo kum badi hi ngalajong kram ka kot kislah kila persang ban lek i ka business diki ke ba penmi iki jisa kat kum di kendon ain kumba nitip apeng sidong ban bu kum kini kalong kecil mensau nam ta kini kijing kisem kini sidong ngorjan kumba UCM doang menne banyak sanang lang basipun kini ki karkom business lane kata trade by don tribal kila penkeng basipun ki kendon jong council kum juro jong ka sidong ka thau jong gari karai tingin kalian ka HNOF lawan saki akan ka jika bu jengki gede kitiar lalap bisa ba tani ikut kislah kimdan nanta kila ayat lakumba saus neptam kila ayat sakmat banle kena kam rai klemdan bai rai ngina kalian kasang HNF rangkat bat ki enforcement apo ka kadisi lawan jurep bat na kalian jong ki enforcement ki badi ki officers mata kasing kila ayat ka syukus notice bo haban pensai apo news ngi lem kumta na kalian jukiro kila ai ngi ya kata ka larakim la apa news ni khang noi kan